کوئٹہ دمک ڈگاری زالبول کوش معاملہ ATC نامزد ملزم سردار شیرباز ہوا دو ملزمان پیشی بتا ویلا نامزد دومی ملزم بشیر احمد اہم ATC کوٹ ونہ پیش کرنے بتک ATC نامزد ملزمان شیرباز ہوار دیگر دو ملزمان اہم گیشے داروچے جسمانی ریمانڈ سرا SCIW حوالہ کرنے بتک اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق خان اچرزئی چا YPF وفد گندونندہ وفد اسمبلی بلڈنگ او قانون سازی سرا بریفنگ دے بتا ایموہا اسپیکر صوبائی اسمبلی گشتہ نوجوان پاکستانی مستقبل آہنی رہنمائی او شرکت ناگزیر بلوچستان بابت سیکیورٹی خدشات بڑا چڑھا کے پیش کنک باں حسن محمد اجاجاہا وینی پیٹرول پمپ پچ کنے بتگاں چریشے سببا محلوق جانا خطرے پیٹرول پمپ وتی جتائیں نہاد بستگاں چریشیا معلوق پریشانی محلوقہ در قانونی پیٹرول پمپانی لا کاروائی کنگے لوٹ کتا سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گشتہ خیبر پختونخوا بلوچستان حکومت نام ہچ رٹ نیستے سوات وزیرستان محلوق دبگ حالی کنانا اجرت کن گیا فاٹا اسٹیٹس ہلاس کنانا کشمیر حیثیت بدل کنگے را اموار ہیں خطہ میان استمانی ایجنڈے ردا جغرافیائی بدلیانی بندات بتا جیکبا تھانہ سول لائن دمک جمالی پھاٹک کے سرا موٹر سائیکل سوار ملزمان نمگچا تیرگواری کنے بتا تیرگواری سبا ورنہ کوش بتا جبکہ ملزمان ہما موہاں تتکگا پولیس ردا مقتول پجار شیر علی گلاٹو نامہ چبتا ویلا پد لاش حجدری کاروائی واسطہ سول اسپتالہ سرکنک بتا مزن وزیر شہباز شریف اگو برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ مروچی گندونندہ پاک برطانیہ تعلقات سرا حیال لیکا درشان کنک بتک گنشن ردا گندونند نیامہ مزن وزیر کنگ چارلس سوئم او مزن وزیر کی ایئر اسٹارمر واسطہ وتی نیکی واحش درشان کتک اگشتک کہ آئی سال گڈیا برطانیہ قیادت ہوار وتی گندونند واسطے منتظری سر وزیر KPK الیمین گنڈا پورو گشتہ بانی PTI در قانونی وڑا سزا دیا گتا ہمایہ نمنے رائے او آئین سرائی ارشی درستی کتکی در قانونی فیصلہ و ترزی رکھ با 5 اگست چا پاکستانی حقیقی آزادی تحریک بندات بھی PTI ہلاس کنو کی مردم ماضی قصہ جوڑ بو گیا راستی یہ ساتھ دے گئے او ہر چوڑی قربانی دے گے واسطہ تیارے ٹھٹے مکلی محلو کے واسطہ کروڑا کلندہ رے جوڑ کت کے پات تباہی سنسنا سرے پات کجت کی بازے جانورانی مجسمہ دروازک پرشتگا پارک کے درج گھم مرتگا محلو کے سیل سواد آسراتی اچزبار پیرپور خاص اور اسپتالہ صفائی نظام ناکارے اب کنڈو گرا گندو گسڑان آکوٹ آبید دیگا ہچی گندگ دبی سٹاف نادل گوش صحبہ اور سول اسپتال گند گسڑ گیش بوانے شادات کوٹا گیش بتگی دوزی ڈگی ویلے سبا معلوم پریشانی روچرامانی ڈونگ بازارہ محلوق لٹ پول کنا محلوق کے گوش کے پولیس جاورانی گرودار کن گبی صوبے SSP شادات کوٹ ہم ڈونگانی گرودار کن گے نمگا دلگوشی نہ دیے گئے کیونکہ ملک کا بڑھ جائے مونسون ہور سبا بیو کی جانی تاوان تفصیلات دماغ کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA ردا تیوگی ملک کا ہور سبا جتائی ویل پیشت کا جتائی ویل سبا 200 لوگ 5 مردم بیران 602 ٹپی بتر PDMA KPK گستگی دو روچہ ہور لینڈ سلائیڈنگ او سیلابی جاور آسرا بیو کی تاوان کچ شنکو تک PDMA رپورٹ ردا دو روچہ ہور ہارے سبا 13 مردم بیران جبکہ سے ٹپی بتک PDMA ردا ہور اچا 19 لوگا تاوان ہم رستہ
سینیٹر شہری رحمان گشتہ ملک کا ارلی وارننگ سسٹم موجود نہیں سال 1912 وارڈر چا محلوقہ ارلی وارننگ دیگ ہو گئے این ڈی ایم میں وتی ذمہ واری نمائندگ آئی واحد سرا وارننگ شنکتا یہ قدرتی آفات نیا کلائمیٹ چینجی اشتہابت بہتی اچا پاکستان اولی نمبر اثرے پیسری کے چیئرمین سینیٹ میاں رضا ربانی گزشتہ الیکشن کمیشن پارلیمانی نظام ناپید کو تحت الیکشن کمیشن اسپیکر کے پی کے اسمبلی اختیارات سلب کو تحت الیکشن کمیشن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آل سورگ واسطہ ایک مردم نامزد کنگے نمدی نبشتہ پاکستان وتی نو نزدیکی ہمسائیگی ملک ہموار تجارتی خسارہ مالی سال 2024-25 29.42% گیش بیانہ 62.290 ارب ڈالر داں سر بتگ ہما کے گستگی مالی سال 9.52 ارب ڈالر بتگا رپورٹر دا اگرچہ پاکستانی برآمدات افغانستان بنگلہ دیش اور سری لنکا واسطہ قابل ذکر گیشی گندگ بتگ جکبا تھانہ مولداد حد و بندہ واحد جہاں تیز رفتار وین اور لوڈر رکشہ ٹکر چا رکشہ ڈرائیور اما موہا بیران بتا جبکہ ویلا وین ڈرائیور فرار بتا ویلا پدلا سول اسپتال سرکنک بتا بلوچستان سر وزیر میر سرفراز بگٹی گزشتہ کہ بلوچستان جیڑے سرپد بیے کے واسطہ بلوچستان گوست زانک اللہ میں بلوچستان امنی برجہ دار کے واسطہ نیشنل ایکشن پلان جوڑ کنک بتک ناشرکار بلوچستان یک انچ زمین سر قبضہ کت نکنا ناشرکار یوکا ترس بم شنگ کنک لوٹا وزن وزیر شہباز شریف گزشتہ غیر رسمی معیشت صدے باب واسطہ انفورسمنٹ درگتا گیش گام گیز زورگ بو گئے ایف بی آر اصلاحات ٹیکس نظام گہتری وش آئندے مزن وزیر چیر دستیا فیڈرل بورڈ آف ریونیو برجاہ اصلاحاتی عمل سرا دیوانہ ایف بی آر اصلاحات اقدامات تے نتائج اگستگی مالی سال اہداف سرا بریفنگ دیکھ بتا دری کارانی کارگ سے ربال کار ردا ادارو کی مزن وزیر و دری کارانی وزیر ساکدار تھائی لینڈ وزیر خارجہ چا نیو یارک کا گندنندہ اقوام متحدہ اسلامتی کونسل پاکستان چیر دستی نیام بتا گندنندہ دو نیمگی سیادیہ مثبت پیش رفت سرا دوی راہشونہ دل جمی درشان کو تک دودھ روبیدہ گو پارلیمانی روابط عوامی سطح روابط تجارت و سیاحت سرا تبادلہ خیال کو تا سلامتی کونسل پاکستانی سفیر عثمان جدونہ بھارت دنیا دیما بی نقاب کو تک بھارتی مندوبی ریمارک سرا پاکستانی سفیر عثمان جدونہ پسدیانو گشتہ بھارتی نمائندہ ای حاسی فورم رد کارمرز کنانا بی بنی بہتام جنانا سلامتی کونسل گمراہ کن کی کوشش کن گئے پاکستانی سفیر عثمان جدونہ گشتہ بھارتی نمائندہ بیان برعکس حقائق بالکل واضح و ناقابل تردید ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان رو کی سال گران نیادی کمی پیش ہوئی کتا اے ڈی بی دیم روی کت کی ایشیائی او بحر الکاہل ملکانی معیشت سر رپورٹ شنگ کنان گشتک پاکستان شرح نمو سے درصد گمانی گران نہادی کمی صحبہ وردورا کو ایدگا چیزائی نہادہ ہم کمی بتک کراچی مروچی موسم جمبر و ساچانی جتائیں دمگا نود شنزگو تک محکمہ موسمیات ردا 22 جولائی چا مونسون ایک دیگا اس پہلے پیش گوئی لیاری ماڑی پور روڈ کلفٹن بلدیہ ہوار کشگر دمگا نود شنزگ رد بڑھ جاہیں محکمہ موسمیات ردا شارہ مروچی ہم بوندا باندی و کمی ہور بیتکاں سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی گزشتہ بلوچستان ناشرکارانہ خلاف بھرپور کاروائی پر چاہیں دشمن ناپاک ازائیں بھی سوب جوڑ کنک بھی وتی کلوہ سر وزیر گزشتہ سیکیورٹی فورسز ایک خاص کاروائی نیامہ فتنال ہندوستان چا وابستہ اشت ناشرکار جتر ناشرکار واسو شاریہ نکوشا ہوار بتگاں
بلوچستان ضلع کوئٹہ دمک دگاری غیرت نام سراکوش خود کے ظالم و لبانو ماتے ویڈیو بیان دیمات کر آئیے تہا جن کے کوش بلوچی رسم و رواج بہادری قرار دیا نہ یہ سزا قرار دا تک اگشتک کہ فیصلہ سردار شیرباز صادق زئی ہچ کردار نبتا یہ فیصلہ بلوچی جرگہ بتا جبکہ ایشیا دزبندی کو تا کہ سردار شیرباز صادق زئی حوار ایدگا دزگیر مردم یلا کنک بیبا گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیل گشتہ منشیات کارمرزدار گیشی بوگ یک سنگین جیڑے اشی حالات سے واسطہ حکومت و محلوکہ اوریہ کارکنک لوٹی کوئٹہ پیگاسز ہال منشیات سوچگی مراگش چا تران کنانا یہ گشتہ ورنہ نسل اعلانت اچھا رکھنے کے ہاترہ تعلیم آگاہی و تعلیمی ادارہ ترندی نگرانی کنک المیے بلوچستان اسمبلی سیشن پد اپوزیشن لیڈر یونس زہریہ مرتے نزال برکوش ویل درگتا وش نیوز چکب کنانا گشتک کے دگاری ویل ملزمان گڈی آسردان سرکنگ حجدری ٹرانسپورٹر سے بابتا گب کنانا یہ گشتہ بلوچستان ٹرانسپورٹر تبابتگا اگر سیکیورٹی فورسز سرا ہرچ کنو کی زرگریب محلو کے سرا ہرچ کنک ببا گوڑا امن و امان جاورحال گہتر باں بلوچستان اسمبلی دیوان پد مولانا ہدایت الرحمان وش نیوز گپ کنان گشتہ غیرت نام سرا کوشم مذمت کنی بل غیرت سرا کمپرومائز برداشت نہیں بلوچستان امن و امان جاورحال گہتری واسطہ اشتاد عرب کلدار ہرچ کنک بھی بلوچستان شاہراہ محفوظ نیا حکومت ریٹیو کا 4 کلاک دم بڑھ جا بھی بلوچستان اسمبلی دیوان پدمین مجید بلوچہ وش نیوز چاہ سے گپتران کنان گشتہ بلوچستان ایک قبائلی صوبے 80% آبادی قبائلی وڑاوتی زندگی فرسودہ روایت اوسا شکلی کنگ ہجدری غیرت نام سرکوش ہیچ وڑی روایت بار نہیں